Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narua ire mambura haladha kire dini ya Kiislamu ingo ke diena ni wirigiro bwakwa nwirite ore na ntuku njoga ire public holiday na ntuku ya gukungwira kire ndugu zetu wa Islam tariki 27 mwerijo jwa 5 2026 nimbeta wakabwe mutharimi ngushogere ngato cia mwanya ni bwega no ntubogo tuthura ogitene batu ikinyagwa ikinyangwire ma ontubaku no twetheti nyombe nteto ira irinegweta katetuneka amiro kolugo tungatera kile mitandao ya kinandi Admeru TV Kenya inya kwa mukira nteto bore gutunduka kumadena odena guntu tukiambiriria na yeye mambura jahid haladha ya dini ya Kiislamu na ruwa Islam bonde kuma county ya Meru bakiudhura na kenine ya shukuru ya Kinoru na Kinoru Primary School naria irinjira ya ogushamani amwe nontu maromba ningi gukungwira ntuko especially kire dini ya Kiislamu mandi kwetu anteto mutugi wa Kiambi nadhura nilita riboti الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Islamu kumataoni ya Meru na antora ishiregeretie ni bachemanite Kinoru Primary kile mambraja ukungwira aid. Leo tuko na furaha sana kuja kuswali kwa grounds. Hii ni sunna moja ambaye imepotea kidogo kwa sababu ya kutawanyika, saa zingine tuko na different days ya kuswali. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba this time tumeshikana, tumeunite msikiti zote za Meru Town, Meru area, tumehudhuria ibada na swala ya Eid ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, ni kitu kubwa sana. Hii Eid ya leo ni Eidul Adha ambaye kwamba tunamark vile Prophet Ibrahim alayhi salam alienda ku sacrifice mtoto wake Prophet Ismail alayhi salam. Hii inatuonesha ya kwamba vile alikuwa ameweka trust kwenye Allah subhanahu wa ta'ala, yani aliweka trust kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba vile Mwenyezi Mungu alimamrisha alifanya. Basi leo ni furaha kubwa sana ya kuwa tumeswali salatul Eid kwa kiwanja, na tunashukuru sana. Tumejumuika msikiti karibu 3 mjini, prison na majengo na hata makutano wote, baadhi ya kadhaa, wengi alhamdulillah tumeswali pamoja. Na hii hata ni alhamdulillah kwa sababu wote tumekubaliana ya kuwa tunaswali leo. Hiyo ni furaha kubwa sana kwetu, alhamdulillah. Ni areba unjitedhere na ngwatano katika mwingi. Inshallah tukiwa na unity hiyo in the future pia tutafanya arrangement za vitongoji zote ziko within the whole of larger Meru County. Tutawatumia transport kama ni mabasi na nini, ndio tuweze kuja kuswali hapa wote pamoja inshallah. Hiyo langu ni kutoa salamu kwa Wakenya wote, Waislamu wote duniani, kuwa tumepata nafasi nzuri mwaka huu. Tumeswali sote dunia nzima siku ya leo, na ni siku kubwa, siku ya furaha. Watu wakitoka hapa watachinja na wataalika watu nyumbani, na tunashukuru. Huu ndio umoja wetu kama Waislamu. Kwa hivyo hii ni alama na ni ibra kwetu ya kwamba sisi pia tuweze kufuata ile vitendo wanye mitume walipita. Tunaomba Mwenyezi Mungu akubali ibada zetu, akubali sacrifice hizo zetu zote. Wale wako wagonjwa hapa na pale awaponye. Kile ambacho sisi sote tunapitia aturahisishie kila mtu mambo zetu. Kiripotera Meru TV kumagishigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Nikwethirite kurina wirane bwa mirandi ya itina mbere kaunti ya Meru kuma kiri thirikari nene, na imwe ya mirandi ni bore othondeki bwa barabara ya kore irintere cia Embe, na ria timu ni rais na ti rais akibaithirite bakiruta wirane bo indi nyamubunge Dan Kele indi akadi kuma ntere cia Kiengo East ni bashumiretie akulalamika bagitariria kinyamara baithirite bagikurukira ni kuthukanga
gutanga kwa barabara ya kore bakiuga itukite mathina iguru ya mathina orere atongeria bakuruta mawirane iguru ya mawirane eba tukathithia riboti thuraniri na igitarirwa ni murithi waba Mbandeti nyege thomo tekwo na barabara mitaro ende bwaria bokero imitenthi itangi ende watu tutarasema ntwa barabara ekore kuma nento bwaria imitenthi itangi barabara ya kuma Kiengo ukurukira Matiandwe na gukinya Mwanka Kabwito aria muthiene buru irikiragia ndene ya National Park barabara iri iriitwa igweta rinene mono ya kore ni twikite mpanga kiri akari na turi baguntu guku ayonde gwatwigire baba ni remete wite kore ni thirite thumbulite ithari nene kuma kuraura batu twita mauro na wiki witu twagona weta ni gathira njire no atio paga mucie tonto no twiba twekero njumaine takinya ngasiuria kiuria baba mwesimu ndani kile na kuona bwekari utebu ambo ametonga ine bwekari anto bona bwetera ngoye kuno kuthio longa uringi mbisa kuringwa mbisa na utonetie mbisa ende kato ya mbisa batwe wana tutayaniria na sendi ciegengo kwina mariti twe tutemenyana na uwe na ngoka okamanyana na batu wau kwa bwithia barabara yetu onto thai tutona kwa turira bakiaria akariba bariuga nande ni balemetwe gutumira barabara eji nuntu bwa uria itwikite mpanga ruterene ruru nuntu bwa gukuthurangwa na kwinjwa na inya ni miuro kana ni miuro iretetwo ni mbura iria ithiritwo ikiuraga tukunenkera kura tutara barabara iu kore ni iraere kironda batu nya twe wa mama kutebui batu nya tugete nya kothalimo tutona inya ngari cio tukamatanya njira ira mutwegere itweki njira cia kore tutukomba bitia maro tutiratire njira ni mwesimu akili utombo tukasuo twana tunini kutuweka watu tiratire njira barabara cio ngwa kai kuthuka kai cienji inye irundui ende ya kwina unya ndala sasi atwegere situegete ya nau kore kute kuite atongeria ba UDA ndene ya Igembe Central bacumiritie na kumeneria barabara iji thukangite uju bakiuga ati bubu ni wira ne bwekitwo ni Dan Kiri ulole mujumbe wa rutele ruru na nkuruki kuga ati William Ruto yawe president wa Kenya na ugita barabara iji no mwanka ithondekwe ya kwina barabara ekangeta wina meta kalimba barabara tiethirite ithuki muno ukia kuwata barabara ekore kenda wina moto ria nthambiro barabara ucio mvi barabara itetika nandi atongeria baba ba UDA ni barombete thirikari ni kende komba kuthithia barabara eji na kende ka kinya muthia kurombaga nayo kura twithira twi aruari kiuria tukwenda kuria bwana kile karitho twi antu ba Igembe East ki mantu twirire ugethira ligana kile wengo twirire twira kiringo rio romba kura kiringo gata ici na obisi cia barabara iria na to wite kitu wa egele nuisi na obisi cia tha ciatea ritho wo mwandewa kawithitelete thiri no ntumbi ndewa tire ciara into bibio ndeo goyo kaibandika weto kigambo kibiaku tebiaku kangeta KMTC teku i project wethire mweshimiwa Kiringo Igembe Central TVET irawirire andebe teku murithi wa banki reportera Meru TV ku mayamirigoni ya Igembe kore Igembe Central tutegere mbatikano ya siasa cia one term na two term na aria seneta wa Nandi Samson Echararagei aitite na mbere kutharikira siasa cia Rigathi Gachagua agicita siasa cia mpatho na cia ukabila. It is laughable because I just saw the former deputy president, impeached deputy president, just chatted in quietly like a Muchawi. You know, he was chased away in London. In fact, he had told us he's going to raise 2 billion. But I'm told he raised only 2 million Kenya shillings, or was it 1.5 million shillings? Because the Kenyans in London knew that this is a political conman and they will not allow him to raise any money. So I want to warn the aspirants under DCP that DCP is the highest auctioning house. Even I've seen some of the Gitungatis like from Kirinyaga, Murango, I've seen Garungo Adangwa, the likes of Metu, all of them, they will have to buy the ticket. That ticket has been sold to the highest bidder. And as a government, Mount Kenya is a stronghold of UDA. We will not allow anybody or some individuals to masquerade. We are going to have our candidates in UDA
And also in DCP, but they sing UDA at night. So we know that, we know the neighboring. I was in Muranga. I was the neighboring to Muranga here in Kirinyaga. We have some women there. We must ensure we win. We must have people who are friendly. And after election, they come back home. They'll come back. So when I see people singing Kitungates, like my friends from that region, following DCP, some of them want to be governors, some of them, I'm telling you, now that former impeached deputy president has failed to raise 2 billion in London, or was it 1 billion, they will have to buy party tickets from DCP. Ole wow, because they will have to buy, because some of us have intelligence that the people who are funding will be given the party tickets by DCP. And that is why he was shy today. I saw him trying to castigate the president and the government, yet he is not telling the country that he raised 1.5 million against 1 billion that he had gone to raise, because he is so ashamed and embarrassed, because Kenyans, within and outside Kenyans, do not want the issue of tribalism, issue of earth, and issue of ridiculing the head of, or the president of the Republic of Kenya. So I want to appeal to Kenyans as we go to electioneering period, please and please, don't be taken with this political conmanship, this briefcase political parties. And you have seen even now they have done changes in some of the leadership in their political party. So I want to tell my brothers, and I was in Muranga yesterday, we interacted with the locals. They will stand with the government of the day, and they will stand with UDA. All these others are noise from leaders who are busy. Mchana wanaongea hii, usiku wanasema hivi, watanunua. You come and prove, kama hujauza wa Munyoro sahi anauza kabisa, ni soko huru. In fact, that is what I want to call. Yani ni soko, ula anatoa pesa mingi ndio atapewa ticket. Nandi tutegere mantigi siasa nkinyangana giti kia mujumbe mwekro konti ya Meru nareba bainge baithirite bagitonya kirengurumanio indi gikundi kia kari kumanteresha nothimenti ni bashumiritie kuruta maoni jao ya nkirano cia gisiasa kera kiao bakiolotera Florence Kajuju nawe witonyetie kirinkidano cia giti kia mujumbe mwekro konti ya Meru bakimeneria siasa cia Kajuju ni kiraba kuga bamwe bakaribano thimenti ni baumirite wari mubunge wa Mwekro Florence Kajuju kumane na kireba kugarita mbia cia irumi na mpatho gatigati ga kari omwe na atongeria ukeja kwithirwa Florence Kajuju no tumanchame ku ikauga birire na gwita na kurumana no kauwa ye hai Akajuju swari nyono ri kanyo turere ugete tware mpoka na ikwaje twacibare igitare gutari na AI na atatu tetegeria thayo turumanite Kajuju gure kirumana kwena mugeria ukuru brandi nabu ndi na oba miaka 70 thai na ntona mwana kana muntu kwaga ndoni na inye kuru ntona bagite ndoni nae nawe Kajuju wowe twakwendete muno uyu wakiri ndi no thukire no ikinyangirira ugire ekuruba uchiba be kureterwa mpoka na into bingi bya kure na ugo tibyo baretera bingi meamu nto ugaga gintu ko ikithukia kareta kingi kuringana na Karibaba Kajuju kagitari mubunge Mwekro na kinya murongamiri obisi ya ombudsman ajande gorone guteke kunibona kumakire utongeria bwawe na bati tayari guchokio tongote na matunda Kajuju wowe no nguge idrikari excellency former president obviously ombudsman kwina ntu ndene Meru county patuire magamba jao jatona haki antu bara bariri miunda njogu batona haki ibetete kotini obisi yakuni ya gutetheria na tuteiwa muntu nyomo gutuika Kajuju no ratumire muntu ura mu Meru ona akiewe kebiria gwitia kotini no ntu no rungamirite obisi ombudsman na tuje area no muntu eja gutuikite gutina haki arorera kotini eja ga file kaire ageta kotini akoda ona akio tuira no riku ona akio Kajuju ndene no urakara na uki uteana waandika
utebio tuona jagoni aswa indathingatite rira wari na nobicie kwaja uju kaga utitanginye kurubona bara twaira na nandi no kwenda gitika iri urenda giti ututethia na njira iriku Nkuruki bariuga batetikiria ciaca igwitithwo na mbere ni Kajuju bakiromba ciaca kwenda cera cia wende tirumi bakiuga rĩu nĩ bathũnjĩte na kuona gĩtĩ kĩu ũrĩa ũgakĩũmba nĩ Felicity Nkirote Mbiriri. twakania ciaca batu tũrakũrũtũra antũ bakũgwatithania antũ bageta na njĩra njega na mantu ja irumi ndene kura yatetherwo jareo na kũu ikwathũrana mĩciĩ mingĩ tũrenda kwĩthũra twĩrwo motwinde woguo te kura okona nthi ũgaite ngũgĩ we oerwe witaga na naguo karagĩkindĩkĩ karakindĩkĩ oku nau bũkindĩkanie nawe batu tũtikwenda mantu jokindĩkanua 2013 twotara twakwinga twekirongi tatorongi 2017 2022 twenga twekiroriku 2022 na 2027 twamwinga twikirongi na turikira biriri. Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North-Imenti Mbeta Mutungi wa Kiambi. Na orera siasa igwita na mbere kumata ni nkinyangana mirengo irili one term na batu term anande musiasa umwe na shumiritie kuthetera Kadhuri Murungi orera nkinyangano itite na mbere akiuga obisi ya seneta itithirite kiamukira mbeca kuma kiri thirikari nacio ni mbeca cia maendeleo akiuria baranabo ba gweketha Kadhuri Murungi bakiuria riko mirandi ya maendeleo iroretete ningi akiuga gute mbeca cia maendeleo cithirite igitengerwa kisheria ni obisine ya seneta wa Meru. Ripoti ni ya MC Mutonga. Ani Muruguci kana Singo Matha nombite kuthirwa kiumira na gutetera kiama kia UDA na kurita mbitwa kiri members bombe kwithirwa bagikaria kiama kiu na akiugaga bakomba kwithirwa bagikaria uria kwagirite amwe nabo nateterete Kadhuri Murungi na kuga guti mbeca anenkairwa iria arumanagia kana kundanagia sonda ni ciawe oja uria wengwa omba kwithirwa akithithia ni Meru betu ibo mbije mbeta wa Muruguci na TikTok mbeta wa Singo Matha ndio UDA ndio tutam na gwe gintu ndironete gi social media kia undauga ari gintu kiu ngakiariria andu mono ba thirikari yetu turiuga batete antu ba UDA turiuga rasima tutetere kiama getu na kione umarufu mari turita Meru County lakini kwi antu bamwe bekiamene giki yetu bendu makuiri onkera mbije ira mwana ya utimu panisha kire antu nontu mwana uno gwakua mwita wa mwira kweme kuri othithia utathithia bwega indi uteta uchambia mwana oku mbere antu uga mwana agitira angagita ari nontu twikiamene kimwe ndira antu ba UDA twiba tutamu ndienda obwira atiri kinya wona mu UDA ungiena makosa tigana mwandirisi kiri antu ba social media tigana mwandirisi kiri kirinde ndio mone nontu twibora rumwe arianwe mantu ja ndironera ki social media ja Kadhuri Murungi Kadhuri utembecha nenkairwa ari katega mbeca cia Meru na ari igwita bwego nguge Kadhuri neu endere Kadhuri akurukira kiri antu babo ugakabaruminya chiringi 200 nte kuona gwifia muntu uria ungi UDA nweja akiuga Kadhuri arite nenkerwa mbeca egeteru mana inore ari akisha cia media mujinga otomba kweta wira Kadhuri ukarande bwaria bwego mwira Kadhuri ri ukuthithia tewa kwira ni atagukari batu tuige Kadhuri ite mbeca nenkeri kutinya chiringi anenkeri no kunenkanira ote utunenkera tu Kadhuri karaetere kunda yantu nyoni ora mbetange thro ekurwa chore bakwa nkabarumie sonda kwe ithairwa tunengerete mbeca iu ari batu atu ba UDA Meru County itotiga rorito tuna rorito roro bwe bia na ibo korita na bwarito tukagwithia kiama na tutikwenda ukigwithia undienda kuga twitu tam kithure kindi ki 4 tam William Samuel Ruto 2 term na Kadhuri Murungi 2 term kinya gwa karatea ne utukagita na Meru tukameki sure tugukiria bendera yeru ya UDA
tutirekerie kiama gitu kigwa tugikaritie na twagikaria nkuruki au bagwe bukuthugania inkona indiraitire video ingi former wetu agitura nene betu gachwa mtu gakwendete kia president gakwendete kia deputy gakwendete bionde kenda bito kitura nene betu uni ona mpenda kwira Meru ndimo UDA na ndio tutam kiama gitu twigikaria ohure tukomba na tutiremwa na twakaria UDA monka tukinyende bene ne kuruke ne thirikari na ne ka thirikari na ne gatura thirikari bwega Meru na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Riboti ĩrethira ĩtũkinyithie mũthia ya yara tũkũmanganĩtia kĩrĩ metha ya nteto. Shukran nontu bwa gũtũthura ũgĩtũthia nyũmba nteto ĩrĩ na igweta kathetune ka Meru kolu gũtũngatĩra kĩrĩ mitandao ya kinandi at Meru TV Kenya ũkamũkĩra nteto bũrĩ gũtũndũka kuma ndena ondena gonto nĩ mbĩta wa Kabwe Mũtharimi kwenderea gitari rĩega. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima.